22 kg prosječna osoba ima fascija u sebi. Sama brzina provođenja nerva je 120 metara u sekundi. Sad zamisli koja je brzina provođenja signala kroz fasciju. Sad zamislite kad tu dođe adhezija, kad tu dođe priraslica, koliko se taj proces usporava. Koliko nam utječe na koordinaciju, na vrtoglavicu, crijeva, na rad srca, drenažu. Fascija je put limfe, a limfu ćemo najlakše shvatiti kao vodovod i kanalizaciju našeg organizma. Ona čisti sav otpad u organizmu koji se nalazi do limfnih čvorova, gdje se drenira i tekućina ide u krv i vodi otpadne materije i tu se dešava u limfnim čvorovima čišćenje. Kad limfa ne ide dobro kroz organizam, nastaje kalcifikat. Gdje god limfa ne prolazi, a fascije sve obuhvataju, one sve. 22 kg prosječna osoba ima fascija u sebi. Ako kroz crijevo ne prolazi, onda imam upalne bolesti, Crohn. Ako ne prolazi kroz bubreg, pijesak u bubregu,